Jednog jutra u gradu profesora Baltazara dan je naopako počeo za Tomovog tatu. Dobra ga i nered. Dobra ga i gomila igračaka. Dobra ga i rano ustajanje i žurba. Sit sam biti ocem. Fučkam na sve. Zbogom. Zar ne izgledam kao tata? A Tomov tata bio je doktor za životinje. Tom, kojem je bilo žao oca, odluči preuzeti njegovo mjesto i obavljati posao za njega. Prvo, bila je tu deva Abdullah, kojoj je jedna grba bila na pogrešnom mjestu. Medvjeda Arčija mučila je sjeta. Bio je gotovo neprestano snužden. Poneki put pokušao bi se nečim zabaviti, ali ubrzo bi izgubio volju. Tom ga je zatim pregledao. Bio je to prilično složen slučaj. Evo nečeg što bi moglo probuditi Arčijev interes. A tigar Willy se tako panično bojao miševa da mu je tek dvostruka injekcija povratila hrabrost. Ili krokodil Stanley, koji je bio alergičan na bake. Ili recimo slonić Koko, čija je surla patila od začepljenja. Ali najteži pacijent bio je lav Mike. Da, on
On je bolovao od strašnog kruljenja u želucu. Međutim, kako bi bilo da pokušamo sa... Čuvari koji su naišli s užasom su pomislili na ono najgore. Tomov se otac predomislio i vratio kući, gdje nije zatekao sina. Sav zabrinut potrčao je da ga potraži. Opazivši svoje i Tomove stvari oko lava majka, zanijemio je i on je svijestio se. Čuvari su pohitali po pomoć. Od uzbuđenih i uskomešanih glasova, profesor Baltazar je jedva saznao što se dogodilo. Zatim se zamislio i... izumio specijalni rentgen da bi ispitao majkov želudac. A zatim su svi pohitali natrag u zoo. Ali... Tom, pa zar je to moguće? Mike je sav blažen jeo sladoled koji mu je Tom donio, jer je upravo to bilo pravo sredstvo za Majkov želudac. I tako se priča sretno završila. Tomov tata je od sada svakog jutra vodio Toma sa sobom na posao. A pregledavati životinje na rentgen profesora Baltazara bilo je pravo zadovoljstvo.